General Omega wari boss wa FDLR yishwe na M23. General Ntanguka Pacifique Omega wari umuyobozi mukuru w'igisirikare cy'umutwe wa FDLR. FDLR foka yishwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Amakuru agira ku nyamakuru yo mu Rwanda aremeza ko General Omega yaraye yiciwe mu gace kari hagati ye hitwa ku Mugogo no ku Gitsimba mu kirunga cya Nyiragongo. Yishwe n'abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe ba M23. Bamusanze mu ndaki yari yihishemo bamwicana n'abandi basirikare babiri bakuru ba FDLR. Urupfu rw'uyu mugabo rubaye nyuma y'amasaha make M23 itangaje ko yivuganye General Major Peter Nkuba Kirimwami wari guverineri w'Intakivu ya Majyaruguru. Kirimwami kandi yari asanzwe ari inshuti magara ya General Omega ndetse kandi yafatwaga nk'ikiraro gihuza FDLR na ndetse n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, dore ko Omega yahoraga n'abangaba kenshi kugira ngo abafashe kurwana. Urupfu rwa General Ntanguka Pacifique kandi rurakurikira urwa General Hakizimana Apollinaire alias Poete wapfiriye imasisi mu ntangiro z'ukwezi. Poete kandi yari komiseri ushinzwe igisirikare muri FDLR. General Omega kandi yari umuyobozi wa FDLR foka kuva muri 2019, ahubwo yasimburaga General Mudacumura Sylvestre wishwe n'ingabo za Kongo Kinshasa. Omega kandi wavutse mu 1964 yavukiye ku Gageshi muri Gasebeya mu cyahoze ari komine Gaseke muri Ngororero y'ubungubu. Yize amashuri abanza hitwa Bandari akomereza muri Rwankeri mu cyari komine Nkuri, aho yavukiye akomereza muri Kirisrwa mu karere ka Nyanza, aho yarangije yinjira mu ishuri rya gisirikare SM icyiciro cya 25 kuri leta ya Habyarimana, ndetse akaba yarize ibyo gutwara indege aho yabyigiye mu Faransa. Yahavuye ari umupilote. Mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda rero General Omega avugwa mu bayobozi ba bato ya 94 yarwanye n'ingabo za RPM mu Mutara ahazwi nko muri komine Muvumba agatsindwa kerekeza Kigali. Muri Gicurasi 1994 Omega yakomerekeye mu mirwano ajyanwa mu kigo cya gisirikare cya Mukamira, aho yavuye ahungira mu nkambi ya Katare nyuma y'ibirunga. Mu gihe cy'umutwe wa ARI yabaye umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Bethlehem muri komine Satisyi, Gakenke na Ramba, ariko nyuma yo gutsindwa asubira muri Congo. Igitabo Leadership of Rwandese Armed Group in RDC kivuga Omega ko azwi nk'umuntu utavuga ndetse kandi utava kwizima burundu kugira ngo agomba kugwana hasi hejuru. Ibi ngibi bikaba rero intandaro iri mu byatumaga atumvikana na Mudacumura yari yarasimbuye, dore ko uyu mugabo rwose ngo yarizirikaga bikomeye cyane. Bivugwaho kandi mu gihe Omega yari umuyobozi w'igisirikare cya FDLR mu bice bya Rushuru muri Masisi yajyaga asuzugura ibyemezo bya Mudacumura. Omega yari umwe rero mu barwanyi ba FDLR bifuzaga impinduka mu gisirikare, binubiraga uburyo bayoborwaga kandi bakibunira ko ayoborwa n'abasaza ndetse bakaba aribo bayobora kandi nyamara bo bakuze cyangwa se bakuze cyane kandi bo ari abasore, bakumva ko batagakwiye kuba bayobora gutyo ko babonaga babayobya ndetse kandi bakaba bari n'abanyabwoba bikomeye. Uyu mugabo kandi yivuganwe na M23 mu gihe leta y'u Rwanda yamusabye kenshi gutahuka ariko akabyanga burundu. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane ku karere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General Retired James Kabarebe yigeze gutangaza ko muri 2009 yinginze cyane General Omega gutahuka, undi akamusubiza ati Mon General nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe ukirurimo. General Kabarebe yavuze ko icyo gihe ari igihe yasubijwe rwose na Omega amubwira ko rwose azagira mu Rwanda nta mututsi n'umwe ukirurimo. Byaramutunguye cyane ko icyo gihe yasubiye inyuma Omega agasubirayo rwose akagutaha mu Rwanda. Agusa uyu nguyu yese amusubiza ati nta Rwanda uzigera ugeramo, uzagwa muri ayo mashyamba. Noneho uko yamubwiye uyu nguyu byarangiye rwose ariguyemo, birangira gutaha byanze aguye ishyanga, nkuko General James Kabarebe Retired yamubwiye amubwira ko rwose uzataha mu Rwanda bizakugora cyane, bizagutwara igihe, bizagorana kugira ngo uzatahe i Rwanda uri muzima, kubera yuko mu Rwanda n'u Rwanda rw'amahoro utabamo ivangura. Ibi byose rero byarangiye umugabo bivuga ngo dore ko uyu mugabo n'undi yagiye asimbuka impfu nyinshi, dore ko n'igihe rwose yigeze gusimbuka n'ubundi rupfu nanone rwari rwasa nkaho rwamugezeho burundu byarangiye. Gusa nanone uyu nguyu uvuga ko M23 yamushatse cyane ikamushaka by'intangarugero, ivuga yuko ugomba kumwivugana. Gusa uyu nguyu bivuga yuko n'ubundi yakingirwa ikibaba cyane n'ingabo za leta ya Kongo
kuko wagiye kurebana naho bigeze kubaho rero FDL igeze guterwa. Gusa none icyo gihe hari mu kwa 2022 mu kwezi kwa gatanu ndetse na nyuma yaho mu kwezi kwa 12 ku tariki 5 n'ubundi nabwo icyo gihe yararusimbutse ho byagenze gute. Icyo gihe General Omega wari ukuriye umutwe w'inyeshyamba zirwanya leta y'u Rwanda FDL FOCA yasangaho yasimbutse urupfu. Icyo gihe n'ubundi bashano buri kumwica nanone ararusimbuka agakingwa ikibazo cyane n'ingabo za leta y'Kongo FARDC. Icyo gihe yararusimbutse rero na makuru icyo gihe yasohotse avuga yuko uyu mugabo iri mu majyaruguru Repubulika Demokarasi ya Kongo, icyo gihe hari mu burasirazuba ariko muri Kivu y'amajyaruguru, ko uyu mutwe wa M23 ugiye kumwivugana habura gatoya. Umutangabuhamya icyo gihe wabyiboneye n'amaso ye utarashatse kuvuga amazina. Icyo gihe yatanze impamvu z'umutekano we, yatanze impamvu nyinshi cyane zaraza uburyo yaragiye kwivuga ngo atani ibimenyetso. Ati avuga ko icyo gihe icyo cyumweru cyari gishize inyeshyamba za M23 zagose amayira yose, yaba yinjira mu ishyamba rituruka aho ngaho General Omega yarari ndetse n'ishyamba ry'urutare rwa Nyamurangira risohokamo ndetse rijya nanone muri Goma, bararifunga ku buryo nta wari kunyura, ku buryo rero abarwanyi ba FDL babuze uko basohoka. Icyo gihe uyu nguyu rero mutangabuhamya avuga ko icyo gihe hari ku tariki ya 3 Ukuboza 2022 mu masaha y'umugoroba itsinda ry'abarwanyi ba FDL bari kumwe na General Omega bagerageje gusohoka bagwa mu mutego wa M23, abarwanyi 5 bahita basiga ubuzima. Hari amakuru kandi icyo gihe yavuze yuko byinshi mu bihamya bigaragaza aya makuru General Omega yaba yarakomeretse bidakomeye cyane muri icyo gihe kuko yaguye mu gico cy'abasirikare ba M23. Agace nk'ishyamba rero isa nka hari ishyamba ry'ubutare ku buryo usanga iyo shyamba benshi bararitinya kubera ko ni ishyamba ribi cyane, kuko ni ishyamba ry'utari rya Nyamurangira. Niba abenshi mukunda kuba muri Kongo ndetse n'abakongomani, iryo shyamba nta kuntu umukongomani yaba atarizi, kuko abenshi murarizi ko ni ishyamba kabisa. Hari harimo FDL nyinshi icyo gihe. Agace rero k'ishyamba ryaho ngaho kabarizwamo byibuza abarwanyi ba FDL icyo gihe bari benshi cyane bafoka bagera kuri 300. Barinze komanda wabo mukuru General Omega baramurinda ko bikomeye ariko n'undi biranga by'ubusa, gusa benshi barahaguye. Icyo gihe rero barumwe na General nanone Major Ntanguka Pacifique. Icyo gihe rero n'undi ari Omega icyo gihe yararwanya inkundura ariko abasirikare be barahagwa ariko warakomereka baramucikisha, ariko uyu munsi ntabwo yarisimbutse. Byarangiye rero M23 imwivuganye, dore ko M23 ivuga yuko gahunda yayo ni ukugera igoma, kandi koko byasa nka intambara yamaze gukara, byahindutse ibintu byose muri Kongo. Benshi ubwo bari bwose bahibwa kubw'ibintu M23 gukora, benshi bumiwe, benshi bari kwifata ku minwa kubera ko M23 yafashe icyemezo cy'uko igiye kujya Goma, dore ko MONUSCO uyu munsi yinjiye mu rugamba igatangira gufasha ingabo za leta ya Kongo. Gusa MONUSCO yatakaje abasirikare 9 amaze kwicwa nabo na M23. Ni bivugwa ariko ntago bazwi niba bishwe na M23 gusa baguye Isaki, bivuze ko n'undi barwanaga koko na M23. Ubuyobozi bw'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye wa Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO bwatangaje ko abasirikare 9 bakomeretse mu mirwano yabereye mu mujyi wa Sake. Kwa 24 Mutarama 2025 MONUSCO yasobanuye ko abasirikare bayo umutwe w'ingabo zidasanzwe FIB bo kwifatanya n'aba RDC gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 by'umwihariko muri Sake binyuze rero muri Operation Spring Pop. Gatatu yatangaje ko abasirikare bayo barashe ibirindo by'abarwanyi ba M23 muri Sake mu masaha 18 yashize, banashyira ibikoresho byabo mu nkengero z'umujyi wa Goma kugira ngo bawurinde gufatwa. MONUSCO yasobanuye ko mu gihe yari ihanganye na M23 abasirikare 4 bayo bakomeretse 23 Mutarama, abandi 5 barakomereka 24 Mutarama 25, 22 rero na 23 na 24 Mutarama na 25 yaburiye abasirikare ba MONUSCO M23 ibamenyesha ko ifite uburenganzira bwose bwo kwirwanaho mu gihe babagaho ibitero bifatanyije n'ihuriro ry'abajenosideri. Ihuriro rya M23 yise ry'abajenosideri rigizwe n'ingabo za RDC, umutwe wa FDLR washinzwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Imitwe rero wazareno n'abacancuro b'abanyaburayi bose bishyize hamwe urumva ko bafatanya n'abicanyi. Uyu muburo kandi wahawe ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SAMIDRC nazo ziri kwifatanya n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abandi bose kukaba ibitero ku bindiro bya M23 by'umwihariko kuva abarwanyi bayo bakwinjira muri Sake tariki 23 Mutarama. Ibiro byateje ikibazo ku buryo abarwanyi ba M23 yabarashe rwose nta kabuza yavuze ko ugomba kwirwanaho. Rero General Omega nawe yamaze gucaho M23 yamwivuganye ngayo ngo nuko yateye muzingi bisanzwe. Nawe nyine tega best kurasa busoma tare kora action ndetse na comment.